Yan, para kaya kayo nga po ini, lalo na po yung Balen, Mexico. Yan. Yan, bigyan po paring Tirso Romantico. Yan, Mr. Odien Gosun. The Dos Placados, Mr. Jumari Cortez. Ila, 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 le. Yes. Ila, 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 sa dilim. Ila, 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 le. Yan. Ila, 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 sa dilim. Tira. E ako pa kelingwani istorya ng Rocky. Anyang dinatang yang minibat king Saudi. Das naning misis na ating yang lalaki. Ing magpakamate isip ng Rocky. Kinuwaning baril na ingaw sandang tikbong. Tsaka ne tinutot keng busbus ng arong. Potapan sinana damdaman day ngakbong. Pota di mandaring illegal posisyon. Ila ila ila, ila 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 lalim. Yamana. Ila ila ila, ila 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 sa dilim. Ila ila ila, ila 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 lim. Ila ila ila, ila 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 sa dilim. Anyang malati kulinog puking banyo. Likas king salol kulin walyay bikmoro. Sekal kuning sekal mengal walya pengan. Balanan tatang kuwe bunyang sebulan. Menakit kong tabag lalam na ning papag. Ela pala kabag bayag lang makalbang. Menakit kong santul kilog ning paradol. Ela pala santul susulang marabol. Hila ila ila, hila ila 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 lehim. Hila ila ila, hila ila ila sa dilim. Hila ila ila, hila ila 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 lim. Hila ila ila, hila ila ila sa dilim. Ating kupong sing-sing metong yan timpukan. Ama na kay tikang indong ibatan. Sangkang yang sininot king metong akaban. Me walaya itiye ko kamalayan. Yan, para po kareng Balen, Mexico. Yan, Mr. Odien Gosun and Jumari Cortez, The Dos Placados. Yan. Yan na, so yun po. Dindamye po pari kong Odien po. Dindamye itang ila pala santol. Pero yan po, joke song yan po na ginamit ko yung tono. Siyempre, kakatamong mga galing kakanta rin na dengaw sa tamong Chocolate Factory po. With Mr. Anthony Vocalista. Yan. Tuloy-tuloy tapo po. Ma'am Janet David, idol, magaling niya yan pare ko ko kay good kunsala na chuya Ma'am Janet David. Kaya kang kumari kay Mexico. Okay, salamat kaya po. Yan po, tama na nga po. Yes, please like and share po. Tirso Romantico, ayan po, ang live FB, Dos Balikeros po ne po. Pupugayan tala po rin hanggang makatutok. Yan yan po, basan tala rin karelang comment. Karelang komento ne po. Jeffrey Mamangon na nako-message ne. Ang po kay Albert Lacanlali ni Shetty, si Ma'am Janet tatalakad kayo.